uyazi uma umuntu ekhuluma ngekhubalo angathi nje into yokugila umkhuba uma kukhulunywa ngekhubalo yabona umuntu umethi njengoba usho Sbhozabhoza ukuthi likhona phela ikhubalo elithile angathi manje Sbhozabhoza usefuna ukungithwalisa ke manje lokukhuluma ngekhubalo mhlawumbe sikake sichaza ukuthi makukhulunywa ngekhubalo mhlambe induku enjani kuyenzekana ukuthi libe khona mhlambe elibi mhlambe liyakwa khona futhi elinye uthi ayikho inkinga umuntu sebenzisa yebo abakhubala hlukile akhona ogila umkhuba yebo sengaba nalo nje oba khona nensizwe ezithanda abafazi babantu ngibe nekhubalo lami nje mina lokudida abafazi thothi nje nekhubalo lami mina ngishathi umfazi unjani mengikhulume naye elalele mina adideke hayi ikhubalo libikelela libe ngempela elihle ukuthi mangabe unga yesintu unekhubalo elihle uthi makhona isithuba elivulekalayo uzekuthiwa ufike lapha uzongishutha lapha kunento kanje ufike lapha ubo MC lapha ikhuba lelihlekelele ukuphakamisa wena asisakwazi ukukhuluma nogogo khuluma kokuthethene izinto amavasha abahlosile bathi usokhuluza ugogo bewe asisakwazi ukukhuluma nogogo bungayesintu wewo Sakhuleka kunina abakhulu hayikhona bogogo nomkhulu igama umfoka mbanje itsizwa simbiza ngonduna kanjaba hayikhona yasuke yahlala impungu sihlephlela ulwazi izinto zaqala zakhanya nenkinga zaphela emphela njaba isisa kithi siyakhala sekhona nenyanga zamanga izinto sakithi siyahamba engathi sekhona abafundisi bamanga wathi ngithi kunina benkashana kaMenzi yaphuza umlaza ngameva yaphula umlilo ngamahlamvu abanye bocima ngamanzi nina belembe leqamanya amalembe ngokukhalipha useshaka kashaka ngemanzi ngesabuthi ushaka kuyinkosi yasemashobeni kuhlala kuyintokozo ngaso sonke isikhathi ukuthi ngifike la kwi-channel yethu enkulu impunga yesintu TV uma kuthi umusha kule channel ibizo lami ngumlekeleli umfoka mbanje umshana wako Fuze Fulele omashiya amahla ngathi azoshumayela umzukulu kaMdumo igabeni mabanga likaThumbula Tshatatsha uTshatatsha kaPheshe uPheshe kaMagwiyane uMagwiyane kaVaphi uVaphi kaNokhonje kulonyaka ke bafowethu ngifuna ukusenza isiqiniseko sokuthi bonke abantu abajwayele ukuthi mabengifonela bakhala ukuthi ngakithi yini ungasitholeli umuntu oseduze nathi omethembayo impunga yesintu ngoba enkathini yanamuhla abantu asabethemba indlela abasebenza ngayo iziphiwo bayazithenga umuntu uvela abuke ithuba lokwenza ibhizinisi bese ahamba endaweni ezithile ayolanda amandla kanti uthola ukuthi iningi lethu othola ukuthi ngempela lilandela ubizo uthola ukuthi leyo nto babengayifuni kwakuyifuna uyabona namuhla ngihamba nomne wethu uSbhozabhoza unjiniya mne wethu angikubingelele ngikwamukele ku channel yethu enkulu impunga yesintu TV yebo mhlonishwa njani kodwa hayi siphilile mnewethu hayi nami ngiyaphila khehla siyavuka nje ilanga lelisibulela eliyashisa namhlanje ngasenzela bathi likhipha inhlanzi emanzini naba nemkhovu uthe yaphoma etsheni hayi hlale ubaliqhatha nomakhelwane abafuyile ikhona enye channel engangakubuka kuyona ukhuluma ngawo umkhovu ngase ngizibuza ukuthi hey kaze uchaza kanjena nje mhlawumbe unawo umkhovu kodwa ngoba manje ngiyambona ukuthi angathi usebenza ngethongo kodwa uma nomkhovu uyogcina efikile kwimpunga yesintu hayi kodwa ngase ngikuzwa futhi uphendula khona ukuthi hayi umkhovu cha awunawo awukholelwa futhi kuona kodwa ulwazi mnewethu ngifisa ukuthi umbukelo wempunga yesintu TV ukumchazela ukuthi masikhuluma ngoSbhozabhoza sikhuluma ngubani kungabe sikhuluma ngomthandazi sikhuluma ngenyanga sikhuluma ngesangoma awuke ubabeka ababukeli bempunga yesintu ukuthi udabuka kuphi ikuphi la usebenzela khona usebenza kanjani usebenza ngethongo noma uhambe wayothwala ngoba phela baningi abantu bethu bathwalile njengoba ngisho ukuthi abanye bazithenga iziphiwo ngibona ngokuthi noma semsiza umuntu ubone ukuthi ayikhona yaphambana lena hayi mina ngoba usho nje khehla lami uSbhozabhoza lona igama nje lele ngaliphiwa isakwazi sankhulisayo sakaphile mina ngizalwa intombi yakaMadida ngikhuleleke khona kaMadida endaweni yaseMoyini eKing Indlovu ukukhola kwami ngikhulele lapho ngafunda emategoli primary ngafunda eSandlwana ngaqeda ngihamba ngayiDT ngafundela ubunjiniyela ngaqashwa kahulumeni ngasebenza ngaze ngaye eStenga kaHester ayilaqala kidlozi la ngihlupha la yebo ngase kufanele ngithwasa ngaqeda ngaqhubeka ngancenga ngayosebenza ngasebenza lo mnyaka ayikwatshengisa ukuthi ayilenqaba hayi lenqaba ke khehla ngagcina sengiyekile ukusebenza 2019
ngase ngithola indawo yokwakha eMaritzburg khona indawo ethiwa yasemkhambathini enkanyeni ngiyabona ngakha lapho ngihlala khona lapho engilaphela khona ke esigodlweni ke kwaphumphila kaMadidayi lapho ke engikhanda khona umuzi wogogo ngicela ungiphindele igama lesigodlo kwaphumphila lapho ke engilaphela khona ke kwaphumphila ke enkanyezini ke enkosini uMaphumulo awuhloli khona ulapha kuphela noma hayi ngisangoma nje mina impela siyahlola wisangoma yebo ukuhlolwa ngesithunywa kube khona amathambo bese kuba khona abelusi uhlolwa kanjalo ke lapha esigodlweni ke wena ufike ke ukhethe uthi uhlola kanjani oba nama price abuye ngafani kodwa kuya ngehlozo kwesikhathi nje wabe uthi uthaya amathambo bese belozi beqhamuka bekhuluma bona bethi hayi bahalela ukukhuluma bona besho inkinga yakho ke bese kusho uthi hayi kuzosizala kanje ukuthwala hayi angithwele mina ngayithwasa mina ugobela wami ngamkhomba nje nakho lapha engafunda khona ngafunda futhi kwafundeka ngaphasa ngayifaka imendlela ngawudla umuthi ngawuphalaza zike zisho njalo ezakho kunjalo yebo kunjalo ngifisa ukuthi la sithinte izinto mhlambe zizobambeni mhlambe zizoba ntathu ezingihluphayo eyokuqala engifisa ukuthi siyithinte ngiyafisa ukuthi mne wethu sike sikhulume ngomuntu othola ukuthi mhlambe bekufanele ahamba ekothwasa abe isangoma kodwa manje mefike esigodlweni sakhe umethi yawachitha amathambo akudonseki akakwazi ukuhlola uyabona lowo muntu ukuthi ubizo kwakufanele ukuthi alithathe ubizo kodwa manje umethi uyazama ukuhlola akuhloleki inetwork ayidonsi kungabe mhlawumbe umuntu ofana naloyo lapha ephuma uphile uyakwazi yini ukuthi asizakale lo muntu kube ukuthi ngempela isiphiwo sakho kwanye abantu bakhe useyakwazi ukubalalela uyakwazi manje ukudonsa yebo kwaphumphila uphuma ukwazi ukusizakala kulesi simo esikanjalo ngoba into ekidale lokho kuye ukuthi idluzo kuyilona elikuphethe ushesha waphuma esigodlweni ungakafiki lingakafiki kuwena mhlawumbe naze naxabana nogobela noma wena uqobo lakho khona lapho uhambe washayisana khona ekhaya nasedlozini noma kugobela kwabe ngisimo sokuthi uyavaleka asikuphinde lokho ugobela akakwazi ukutshontsha idlozi lakho akayena wakini umuntu ongathatha idlozi noma ekuvalele umuntu wakini umuntu ophehla amanzi amnyama umuntu wakini kunjalo hayi wangaphandle ugobela uma ngabe kwenzekile engakuvala kwesesikhathi kuye ukuthi abantu besafunda kube khona lo uthi umuntu uzolokho ekhuluma ngamaphupha ke nanagcina ukuvula ukumona gcina kuba khona ukuxabana kwesesikhathi kube ukuthi umfundi akakwazanga ukubekezela ushesha waphuma engakaphasi akasakwazi nokuphindela ekhaya ngobani ukuphindela ekhaya kugobela ayofunda kabusha basebexabene kuyenzeka nalokho okunye kube ukuthi nje idlozi lakho alitholakala ngempande elidingayo manje wena ngenkathi usumsiza lo muntu ukuze akwazi ukudonsa ufika uqala umbhekele eqala uthi usele kuphi uyifica ingane ka grade 12 kodwa manje uma uyibuza istep thina senze ibalo saka grade 9 asazi akasazi kodwa uphasile grade 12 muthi akufactorize lutho kuyakwenzeke ke nalapho ke dlozini ukuthi usalile lapha sale khona ngeke kubhule uma bekusalile la kusale khona ngicela ukubuza la mne wethu mhlambe lento uzoyichaza ngilandela inkulumo oyishilo la ukuthi ugobela akakwazi ukuthi uzothatha idlozi lakho la kuke kube khona umuntu othola ukuthi kuba khona inkulumo ethi usibanibani wangithwebula isimo senhlanhla yami kungabe mhlawumbe ukuthwebula isimo senhlanhla ugobela ngakwazi ukwenza ake shiye mhlawumbe ukuthi ugobela ake sithi mhlawumbe omunye umuntu angakwazi yini ukuthi athwebule inhlanhla yomuntu ibisibuyela ngakuyena asebenze ngayo aphakame ngayo adlondlobale ngayo uma kuukuthi into enjalo uyayazi ukuthi yenzeka umuntu okenkingeni enjalo uyakwazi ukuthi umlekelele ayibuyise inhlanhla yakhe inkinga into ekanjalo ngeke yenziwe umuntu nje oyisangoma nje yenziwe umuntu ovese othwele uyakwazi umuntu othwele ukufica izinyanga ezinye kunomuntu owafika ezolashwa la kasahamba uhleli nje uzoxakeke lo muntu ongahambe ekhaya yindaba uyangithintela amathonga akho kuba asazi akhothamala ngoba nawe usuzowasho futhi indoda enomuzi sishile ekhaya isahlala ekhaya ihlala kubo kwale ndoda leniyondliwa nani ngisho yabona manje namathonga mesebenza namalethana azoletha phela ayafunzwa la kunjalo yebo into ekanjalo ke mase ukuthi lokho ukuthi umuntu uthwebula inhlahla engeyena wakini into angayenza umuntu engakuvala
eyivala inhlahla nje ingenzeki nje kuwena kodwa hayi ukuthi uzothatha idlozi lakho lisebenzele yini into engenze ukuthi wena mangabe uhlala lapho ngathi noma yiphi imisebenzi oyenzayo ivuke kuyena ivuleleke kuyena kodwa lokho akwenziwa umuntu othothwe isangoma kuba umuntu othwele vele phela abantu abathwele usuke vele eqale wagila umkhuba vele ngekathi eyiqala lento ingake kwazi ukuthi enze yonke leyo mkhuba leyo manje umuntu onjalo uyakwazi ukusizakala mase kuthi ufikile yebo uma efikile nje ogogo bangikhanyisela esikhathini ngibakhanyisa kufika ikhamba uthi wena khona lenhlahla yakhe izobuya udinga ukuthi kwenziwe lokhu nalokhu uma bekhona lapho wona khona bakuyenzeka abantu bona kodwa engafuni uvuma ukuthi onile kuzovela lokho mase kuyolungiswa lokho ke lenhlahla ijama ukubuyiswa ngoba kuyenzeka omunye ahambe ethi enyangeni uzothola inhlanga zenhlahla kanti lezi inhlanga zenhlahla mekuyizimpande zodwa ayinankinga kodwa makuwonela kwafaka izilwane engafanele zifike ixabane nalenhlahla wena ozalwe nayo mhlawumbe omunye umuntu uzofuna ukwazi ukuthi yini ezodala ukuthi uma kukhona amafutha ezilwane bese kuyaxabana nalenhlanhla le engizalwe nayo lezi idalo esihamba nazo ayifana umuntu nje yedwa uzoba nesidalo esimbhekile isikhathi esiningi zibala ku 3-4 eyibheke wena khona ezasekhaya uthi umsami idalo lezi mase bakhona lezi eyibheke wena thothi izintathu zimbili zinjalo asithi kuzo zonke lezi azikho ezayizawathinta lamafutha osowaphethe wena la sizoshayisa siyabaleka phela manje usale wena namafutha akho mne wethu nanto elinye iphuze engifisa ukuthi silithinte kunomuntu mne wethu othola ukuthi uyambona ukuthi unenhlanhla inhlanhla yakhe ikhona kodwa ekubeni khona kwa inhlanhla yakhe uthola ukuthi mne wethu mhlambe khona izinto ezithile uthola ukuthi inhlanhla yakhe iyamsikaza uthothi uyangena emathubeni kodwa mase kufanele ashaya intambo akavumi umuntu onjalo mne wethu yiphi indlela mhlambe angakwazi ukuthi asizakale ngayo ukuze inhlanhla yakhe mayivela uthola ukuthi ikwazi ukufinyelela kuyena ake sisuke mhlambe kutheni inhlanhla mhlambe imsikaza nje ingoba mhlambe khona isike elithile elikhaleleka ake sithi amasiko sewagcinile ngoba kuyenzeka umuntu uthola ukuthi yonke into useyenzile ngokwasemsamo kodwa bese kube khona abantu abathumela izinto ezimbi kuyena ezigcina sezimsitha manje isimo senhlanhla yakhe ukuthi umuntu onjalo uyakwazi yena ukuthi asizakale usizakala kanjani Abona khehla lami lapho kuyedingakala amakhubalo ajulile ngoba sike siyothwasa anti phela ngase kuthiwa musowenza amasiko konke khamba kahle abazikho izangoma zikhona ngenxa yokuthi kuye kwenzeka ukuthi usukwenze konke wocela esontweni wanani kanti sekudinga nje into eyindalo kaNkuluNkulu okuyilempandele ukuthi ivese ivule imvelo khona ke lapha amakhubala khona nezihlanzi ukuthi uhlanze nje into yakho ivese ikhanye nje ivuleke kukhona lamakhubala ajulile ke engeyesisho nokuthi phela abasebenzise sithwase sabantu bese imaphi ukuthi uwasebenzise la ukwazi lenhlahla yakho ukwazi ukuthi igibelane iqoqane imisiya phambili uyazi uma umuntu ekhuluma ngekhubalo angathi nje into yokugila umkhuba uma kukhulunywa ngekhubalo bona umuntu umethi njengoba usho Sbhozabhoza ukuthi likhona phela ikhubalo elithile angathi manje Sbhozabhoza usefuna ukungithwalisa ke manje lokukhuluma ngekhubalo mhlawumbe sikake sichaza ukuthi makukhulunywa ngekhubalo mhlambe induku enjani kuyenzekana ukuthi libe khona mhlambe elibi mhlambe liyakwa khona futhi elinye uthothi ayikho inkinga umuntu sebenzisa yebo abakhubala hlukile akhona ogila umkhuba yebo sengaba nalo nje oba khona nensizwe eyithanda abafazi babantu ngibe nekhubalo lami nje mina lokudida abafazi thothi nje nginekhubalo lami mina ithatha umfazi unjani mengikhulume naye elalele mina adideke ayikhubalo libikelela libe ngempela elihle ukuthi mangabe ungayesentu unekhubalo elihle uthi makhona isithuba elivulekalayo bese kuthiwa ufike lapha uzongishutha lapha kunento kanje ufike lapha ubo MC lapha ikhuba lelihlekelela angithi yabona elokuphakamisa wena umbukeli njalo ungakhohle ukuthi njengokuthinta lelo lihle kangaka uyafisa ukwazi ukuthi mhlambe lingatholakala yini uma elidinga lapha kwaphuma uphila hayi uma efika aphuma uphila nje ogogo bemthandile bazomnika yazi mne wethu sesiyigoqa lenkulumo ngoba angifisi ukuthi sigeqa amagula ngoba nazi inombolo ziloke zivela le screening umbukeli wempunga yesintu
uma kuukuthi kukhona okunye mhlawumbe usakulangazelele ofisa ukukuzwa ngiyacela ukuthi umthinte umnewethu Sbhozabhoza mawufuna ukumvakashela futhi umthinte kuzona inombolo lezi bese uzwe ukuthi ukuphi esazochaza na ukuthi utholakala kuphi mnewethu ngicabanga ukuthi mina mnewethu asifesane siyigoqe abantu mhlawumbe sibatshele ukuthi uma bekudinga bazokuthola kuphi bahamba kanjani uma befuna ukuya kwaphumuphila yebo inamba engitholala kuyona u078 45 64 652 ngitholakala endaweni yasePietermaritzburg emkhambathini esigodini sasenkanyezini uma ugibela ke ungagibela ngendlela ezimbili eyokuqala ukuthatha amatekisi wehle aye eMaritzburg ufike eMaritzburg wehle ku street ucela enkanyezini enkanyezini wehle embhosho ongena ubuze lapho ukuthi kuphi amakhosimadata ubhozo bazokukhombisa kusentabeni phezulu uyahamba nje impela ngazotshela ukuthi uyeKenani hayi lutho nje usuke nje ufike lapha ekhaya enye indlela ugibela iPainter ufike ePainter ucela amateksi entukisweni okay uma usuke entukisweni ucela aye enkanyezini bazokushiyela bazothola khona enkanyezini lapho uzofika wehle khona futhi emposhongweni ubuze kamakhosimadata bazobe bekutshengisa lapho mhlambe umuntu ohamba ngemoto yakhe esebesebenzisa lezi zinto lezi imoto akave sebhala unkanyezini primary izomtshengisa lapho yobe sengifonela sengimchazela khona ngoba uhamba ngawo N3 nje indlela elula uyozojika eLion Park Linfield yobe sejika uthola enkanyezini ke yobe sekhuluma ke sefona ngoba ecingo njalo utholakala Asibonge kakhulu umbukeli wempunga yesintu TV siyacela ukuthi uthathe lo mfanekiso oqoshiwe udlulisele kwabanye abantu ngoba nakubona uzoba usizo olukhulu uma kukuthi kuyamdinga umnewethu Sbhozabhoza inombolo lezo lokuzibona zivela la escreenini ezakho umnewethu makukhona okuthile ofisa ukuthi akulekelele ngako mthinte kuzona inombolo lezo ozibonayo nenza inhlelo zokuthi nibonana kanjani bese siqhubeke subscribe la ku channel lethu enkulu impunga yesintu TV bese sithi nje impunga What?